एवं मे सुतं एकं समयं भगवा आलव्यं विहरति आलवकस्य यक्षस्य भवने अतको आलवको यक्षो येन भगवा तेनुपसङ्कमि उपसङ्कमित्वा भगवन्तं एतदोच निखमसमनाति साधाव सोति भगवान् निखमि पविससमनाति साधाव सोति भगवा पाविसि द्वितीयंपि को आलवको यक्षो भगवन्त एतदोच निखमसमनाति साधाव सोति भगवान् निखमि पविससमनाति साधाव सोति भगवा पाविसि ततीयंपि को आलवको यक्षो भगवन्तं एतदोच निखमसमनाति साधाव सोति भगवान् निखमि पविससमनाति साधाव सोति भगवा पाविसि चतुर्थंपि को आलवको यक्षो भगवन्तं एतदोच निखमसमनाति नक्वाहन्तनावसो निखमिस्सामि यन्ते करणीयन्तं करोहीति पन्यन्तं समनपुच्छिस्सामि सचेमेन व्याकरिष्यसि चित्तं वा ते क्षिपिस्सामि हृदयं वा ते पालयिष्यामि पादेषु आगत्य पारगंगाय क्षिपिस्सामीति नक्वाहन्तनावसो पश्यामि सदैव के लोके समारके सब्रह्म के सत्समन ब्राह्मणियापजाय सदैव मनुष्याय यो मे चित्तं वा क्षिपेय हृदयं वा पालय पादेषु आगत्य पारगंगाय क्षिपेय अपि च तङ्गावसो पुच्छ यदा कंखसीति अथ को आलवको यक्षो भगवन्तं गाथाय आज्जभासि किं सुधवित्तं पुरिसस्य सेट्ठं किं सुचिन्नो सुखमावहाति किं सुहवेशादुतरं रसानं कथं जीवितमाहुसिष्ठन्ति सद्दीधवित्तं पुरिसस्य सेट्ठं सुचिन्नो सुखमावहाति सच्चं हवेशादुतरं रसानं पन्या जीवितमाहुसिष्ठन्ति कथं सुतरति योगं कथं सुतरति अन्नवं कथं सुदुःखं अच्छेति कथं सुपरिशुध्यति तरति योगम् अपमादेन अन्नवं वीर्येण दुःखम् अच्छेति पन्याय परिशुध्यति कथं सुलभते पन्या कथं सुविन्दते धनं कथं सुकीर्तिं प्राप्नोति कथं मित्तानि गच्छति अस्मालोका परं लोकं कथं प्रेक्षण शोचति सद्धानो अर्हतं धम्मं निब्बानपत्या शुश्रूषा लभते पन्यः अपमत्तो विचक्षणो पतिरूपकारी धुरवा उठाता विन्दते धनं सच्चेन कीर्तिं प्राप्नोति ददं मित्तानि गच्छति
यस्येते चतुरो धम्मा सद्धस्स घरमेसिनो सच्चं धम्मो दिति जागो सवे पेंचन सोचति इंगान्नेपि पुच्छस्सु पुतु समन ब्राह्मणे यदि सच्चागमाचागा खन्त्याभियो न विच्यति दानि पुच्छेया पुतु समन ब्राह्मणे सोहाजप जानामि यो अथो संपरायिको अथायवत मे बुद्धो वासायालविमागमा सोहाजप जानामि यथ दिन्नं महाफलं सोहं विचरिष्यामि गामं पुरा पुरं नमस्समानो सम्बुद्धं धम्मस्य च सुधं वदन्ति एवं वत्वालवको यक्खो भगवन्तं एतदोच अभिकन्तं भोगोत्तम सेयथापि भोगोत्तम निकुञ्चितं वा उपकुज्येय पठिच्छन्नं वा विवरेय मूलस्य वा मग्गमाचिख्येय अन्धकारे वा तेलपच्युतं धारयेय चक्षुमन्तरूपाणि दक्षिन्तीति एवमेवं बोधा गौतमेन अनेक पर्यायेन धम्मोपकाशितो येषां भगवन्तं गौतमं शरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसङ्घं च उपासकं भवं गौतमो धारयतु अच्युतज्ञे पानुपेतं शरणं गतन्ति एतेन सच्चेन सुवर्ति होतु साधु साधु।